Tuge ati tio ndo tukuga ndo kumbo maitho na matu na andu othe riu gutire mundu auga ati ni athuranire uri arorio ona he mathai ndoni he mundu athie akiaragia no kabina uku thiari Darius amre bari mzee mzuri sana anaoria mathai umwe wewe ulichagua nani? Ulichagua Ruto? Mimi nilichagua Jaluo. Lakini niliata. Hiyo ndio wado. Ndio ndio thamba kiria. We wash our hands very fast. Ndio amuru rozote. No ya ikombe giki aha. Niwe mere. Oh, we. Yona dinyweta kindu mu. Andigithia. Orokio cio na guo ndigithia ndi. No one is taking any responsibility. Gutire mundu wenda gwe take responsibility ondu utarathi wega. Ya maria turahetukira. Mauga ni angania. Na matiiguithe kaga. Na matiiguithe kaga. Aya guku ni mahekaga uhoro. Niki urauga nginya ntoiganire mbia. No one is taking that responsibility. Aje tha icio no kuetwo ni mundu wa nduthi. Waigua kirite ri. Uramuhora ini ta igire tu. Ukona kwa story nginya uakia. Muthiete urauga kamuria. Lakini hizi thikari unaiona aje? Sasa wewe unaifikiria aje? Wewe unaona aje huyu mtu? Hawa watu huko hiyo story. Angalia mafuta. Angalia bei ya mafuta mahali ilikuwa tukitanguana. Angalia ile pizza inakuanga na Uhuru akifanya kampeni kwa Mvua. Mafuta ilikuwa 65. Saa hii imepanda. Pesa ya capitation ndio hiyo. Uko yorugano rwa mathaa meri aicio korwo na rugano rwa ihuri tukagwete horo wa bururi na thirikari hari mundu tikarete ugo umba-ini uge wewe unaona hiyo uchaguzi zingine ikienda aje wewe kutunizajia mambo ya uchaguzi wewe siwa unajua vile tunapanga kila mtu. Sasa angalia kazi kama hii. Hii kazi tunafanya kuna wakati ilikuwa na pesa. Hii kazi tunafanyia mzungu. Ule mzungu wako na hii hapo ndio anakula kitu. Sisi hapa ni kupatiana pesa kwa mzungu na mafuta. Alafu tunakatwa mataksi yasieleweki. Uloti ukuje kuniambia hapa mambo ya. Usiniambie hiyo mambo abeka tu hapo customer tumikubikisa. Lakini na si kwa mbaya. Si unajua hii insi fila inaenda ni lazima tutasakuana hatukatai. Lakini sasa mimi hata vile naona ni kama zile janguana mimi. Halo kana pala huo. Umaune mama hetia. Bodo aduthi tu rabu ate. We mkura kindu kuza uko tutam. Wewe utashuka wewe. Unajua hata yuzi tu nilibeba watu hapo tu umekaa. Kuna mtu nilibeba hapo. Basa nikuambie. Sasa nikuambie kase. Ya kase. Nikumbaya. Oya mu lakini wewe unasikiaje ulienda Christmas kwenda nyumbani saa ngapi? Siku nilikuwa nitoe wapi fare? Ningeandika na pikipiki paka Busia. Nilikuwa tu hapa bwana kumekauka. Ukifanya hesabu ya kwenda Christmas unaona ni 7,000 8,000. Nilirudisha watoto shule choose tu. Sasa nitarudia watoto shule ama nitaenda ushako. Mimi niliwadumia kitu kidogo. Mimi nakwambia sasa jaribu ukawanishe rendi. Unasema mgadi upunguze mgadi asubuhi. Unasema at least nyama ipungue lakini wapi? Pato hata mboga iko bei. Mboga peke yake inakuwa sasa ni laki jar. Madawi. State of the nation. Kuhiana oguo. Kudakala muhando oria mundu athire. Muthuri ne kindu na tawarikira. Kumajoke andu ri urari undu. Bathiana ni Ndeciria ro apuri uyu. Apuri uyu nducikarite uru. Kora rugama.
Aca tirĩ ndĩrarũgama. Na nĩkĩo wagĩciria cia bũrũri ũrikĩire ũguo. Rambe ũnjĩra atĩrĩ bara ya maũthimĩtie ĩkinyĩte kũ? Ndiĩrĩgĩte no rĩrĩa nderĩgĩte ndatigĩte kĩhurahurio. Stadium nĩ cigana thaa ici stadium iria twerirwo nginya cia Pokot. Ndionete. Na nĩkĩ ũrakĩnjũria? Sa kana ũtigana na ũhoro ũcio. Mũtheka wa kĩrakara mũno. Kĩrĩma gĩkĩrĩ ona mũndũ ũyũ. No gakũri no atheri. Mũndũ wanguĩte wa nduthi ta wiki igĩrĩ thiru njĩrire atĩrĩrĩ Ngai niĩ ndarutĩte nduthi ĩno yakwa yumĩria andũ hĩndĩ ya gĩthurano ngamĩkĩra maguta ũguo makwa mwene aigua kũrũgama kĩmũra rĩu rĩ I need together. Aya. Bũrũri ũihana ũguo. Na rũgongo ũrathiĩ okorwo ndwĩrĩga rũgongo ũrĩa mũndũ ahĩtũkagĩra renji ũkona mũndũ ũrarĩma. Geithĩka wa ciaira. Ndikũru. Mũndũ ũyũ mwatũthurĩire ĩ. Tigana ũhoro ũcio we. Ndahe ingĩ tigana icio. Dynasty fire! Asa! Tawale! Oi, vai comer a mesma